Ako želite gledati FIFA 23 i nogometni kontent, pretplatite se obavezno dole na kanal i lajkajte ovaj video. Puno bi pomogli. Do sad smo gledali svašta, najbolje golove, driblinge, penale, slobodnjake, sve. I sad je došlo vrijeme za ono najbitnije u nogomet. Respekt. Vidimo prvu situaciju. Ovdje je pao Rakitić i normalno Čavi koji je s njim i igrao i koji nije mu bio trener, ali igrali su skupa, pomogao mu je. Ovo je podrška Ukrajini. Također isto respekt, tako da svi su podržali ovo jer bilo kakav rat je nešto najgore što se može desiti, tako da respekt za to. Evo ima i ovdje gore i transparenti, sve to, vidite da nije Zinčenku lako. Što je apsolutno razumljivo i normalno. Ovaj mali Maša, ja sam prvo, učinilo mi se kuda govori Kylian. Mislim da je on Mbappe, ali nije, bio je Son. Kako je sretan mali. Ovdje Salah pretpostavljam, nego daje dres. Zavisi kolika je sreća ovog malog. Ferran Torres plaće nakon što je promašio šanse protiv Napolija. Ne znam točno koja je ova utakmica bila, ali nije ti bitno. Uglavnom došli su ga utješiti. Mislim da se guši, da. Lokošvili vjerojatno imam, mislim, ne znam da neko ima epilepsiju ili nešto, pa ti se jezik da se ne zaguši, pa su ga stavili sa strane. Neymar je posvetio gol brazilskom pjevaču koji je umro u brazilskoj pjevačici, nije pjevač, dobro, nije ni bitno, koja je nesretno umrla u nesreći. Povratak Christiana Eriksena nakon one, hvala Bogu, uspješne reanimacije i pogledajte, ovo je teško za gledat. Znači na terenu na kojem se to dovoljilo, zamislite kak je tek njemu negdje. Za ovo moraš biti jak da se vratiš. Kakav gol. Ali nisam vidio sigurno posveta nekome, ok, ali ne vidim šta piše. Aha, kao stop rata u Ukrajini. Ako dobro, da, no war to Ukraine. In Ukraine, dobro. Ovo po meni neka simulacija, ali ne znam kakav respekt je. Kakav respekt je to. Aha, dao je Mesiju da puca. Još ga Messi toliko lijepo zabio, znači svaka čast. Ovo sam već vidio par puta da ljudi napišu ogromne transparente kao tipa ovdje sad Haaland molim te daj mi dres ili tako nešto i normalno on je to vidio i odnesao je malom dres. A ljepše mu stoji ova žuta. Ozbiljno. Ljepše mu stoji ova žuta. Rafinha. Aha, Rafinha je isto posvetio gol pjevačici koja je Marília Mendonça. Isto koji Neymar. Isto za pohvalu. Benfica, odnosno navijači Benfike su aplaudirali ukrajinskom igraču Romanu Jeremčuku koji se rasplakao. A mislim, razumijem s jedne strane bez obzira što nije tamo, ali razumljivo to. Ovaj dečko, ovaj bolestan dečko ovoga i sad je Mane mu ispunio želju, vjerojatno mu je Mane i najdrži igrač pa su napravili kao zajedno njegov celebration. Stvari sa Fabijanskim. Meni je sad, meni sad dođe da zaplaćem kad vidim ovo. Di neće
Ok, da vidimo šta ovdje je bilo, penal. A ovo je simuliranje. A rekao je da nije, ok. Znači priznak, ali nisam, bacio sam se ili nije penal ili pao sam bez dodira, bez ičeg. To je okej, mislim ovo stvarno za respekt. Aguero da. Aguero ovdje ostao bez daha, on kad imao je problema sa srcem i morao je napustiti nogomet. Njega mi je baš ono žao, ali mislim žao mi je svih koji tako moraju napustiti, ali Aguero taman došao u Barcelonu. Kogod nisam navijač Barcelona i sve, htio sam ga vidjeti stvarno kakav će biti tu. Je realno vrhunski igrač. Ali baš znači 30 godina igraš nogomet i onda ti se to tek dogodi. A toliko imaš tijelo naučeno na istrpljenje. Evo ovo je, ovako ću ovo ja moram napraviti. A sad treba mi nagovoriti da idem trenirat nogomet. Dobro, ovo je neka igračica, ovo je dečko. Ona je, nije to iz publike, znači ova žena igra za neki klub. Ovo neka niža liga, ali svejedno. Bar izgleda tak. Mbappe, došli se pozdraviti s nekim malim, ovaj mali skupio lopti vjerojatno. Šalim se. Vjerojatno od, vidio. Ajde, mislim, gdje si našao Mbappea da ti bude uzor. Vidi, imaš tu Messija, imaš Ronalda, imaš milijardu drugih. Da, Neymar ovdje izgubio od Argentine, odnosno Brazilu od Argentine i došao Messi da utješi Neymara. Ansu Fati posvećuje gol Agueru, kojeg ste vidjeli malo prije. Ja mislim da je. Ok, nisam skužio na koji foru, da li proslava ili bilo šta, ali ok. Ok, dobro. Ne znam zašto je ovo napravio, zašto je korner svoj potratio i vratio loptu. Aha, ovo sam vidio kao neko od Spursa je vidio nekog navijača na tribini da ne može doći do zraka i automatski reagirao i rekao bris na tribinu, pomozi se čovjek. Razvalite like, pretplatite se na kanal, puno bi značilo, a mi se vidimo u sljedećem videu.